τρία κεφάλαιο Εκκλησιαστής, Ναι. από το 1 μέχρι το 12, δηλαδή και το 11. Atëherë vëllezër, predikuesit I hapim librat me hirin e Zotit, kapitulli 3 nga rreshti I parë deri te rreshti 12. Çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë ka një kohë në qiell, një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur, një kohë për të mbjellë dhe një kohë për të shkullur atë që është mbjellë, një kohë për të vrarë dhe një kohë për të shëruar, një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar, një kohë për të qarë dhe një kohë për të qeshur, një kohë për të mbajtur zi dhe një kohë për të hedhur valle, një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur gurët, një kohë për të përqafuar dhe një kohë për të mos përqafuar, një kohë për të kërkuar dhe një kohë për të humbur, një kohë për të ruajtur dhe një kohë për të hedhur tutje, një kohë për të grisur dhe një kohë për të qepur, një kohë për të heshtur dhe një kohë për të folur, një kohë për të dashuruar dhe një kohë për të urryer, një kohë për luftën dhe një kohë për paqen. Çfarë përfitimi ka ai që punon nga të gjitha gjërat për të cilët mundohet, pa shpunën që Perëndia jep bijve të njerëzve me qëllim që të mundohen. Ai e ka bërë të bukur çdo gjë në kohën e vet, ka vënë madje përjetësi në zemrat e tyre, pa I dhënë mundësinë asnjë njeriu të zbulojë veprën që Perëndia ka bërë nga fillimi deri në fund. Amin. Αμήν. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Κυρίου μας λέει Këtu vëllezër e motra, fjala e Perëndis na thot δίνεται χρόνος σε όλα. që Zoti I jep kohë për çdo gjë, Σε ό,τι πράγμα γίνεται κάτω από τον ουρανό. për çdo gjë që bëhet nën këtë qiell. Και αρχίζει από τη γέννηση, καιρός του γεννάστε. Dhe fillon pra që nga stinët, çdo gjë ka stinën e vet, Δηλαδή një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur. γεννιέται ένας άνθρωπος Do me thënë lind një njeri και πεθαίνει ένας άνθρωπος. dhe vdes një njeri. Αυτός ο χρόνος από τη γέννηση μέχρι του θανάτου Kjo είναι ο χρόνος του κάθε ανθρώπου. kohë nga cilën një njeri lind deri në momentin që vdes është koha e këtij njeriu. Δεν είναι πολύ μεγάλος αυτός ο χρόνος. Nuk është shumë e madhe kjo kohë. Εμείς θέλουμε να τον κάνουμε μεγάλο, αλλά ο χρόνος φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Ne duam ta bëjmë shumë të gjatë, shumë të madhe, por që koha ikën shumë shpejt. Να θυμηθούμε όλοι πότε είμαστε παιδάκια, πότε παίζαμε, πότε μεγαλώσαμε. Εγώ τώρα είμαι στα 62 πια, κλείνω σε λίγο. Të mendojmë vëllezër dhe motra të gjithë kur ishim të vegjël, kur u rritëm, për shembull unë tani edhe për pak mbyll 62 vjeç. Η πολλή ζωή έχει φύγει. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμα ο Κύριος θα επιτρέψει, αλλά η πολλή ζωή έχει φύγει. Jeta më e shumt, koha më e shumt ka ikur, nuk e di edhe sa pak do lejoj Zoti. Μέσα λοιπόν σε αυτό το χρόνο που μας έδωσε ο Κύριος, Brenda kësaj kohe në cilën na dha Zoti, είναι καιρός να κάνουμε κάποια πράγματα. është koha që të bëjmë, të merrem me disa gjëra. Και όλοι οι άνθρωποι κάνουν κάποια πράγματα. Dhe të gjithë njerëzit bëjnë disa gjëra. Εδώ μας λέει είναι καιρός να φυτέψει κάποιος και καιρός να εκριζώσει το πεφυτευμένο. Te rreshti I dytë në fund thotë është një kohë për të mbjellë dhe një kohë për të shkullur atë që është mbjellë. Μας δίνεται δηλαδή ευκαιρία να φυτέψουμε Na jep mundësinë që të mbjellim ή να το ξεριζώσουμε κάτι που έχουμε φυτέψει. dhe më pastaj ta shkullim atë që kemi mbjell. Προσέχτε, είναι χρόνος και καιρός που μας δίνεται η εξουσία να κάνουμε αυτό. Kemi kujdes vëllezër, pra është koha që Zoti na jep pushtet që ta bëjmë këtë gjë. Η εξουσία που έχουμε δεν θα είναι πάντοτε. Pushteti që na jep Zoti për të bërë këto gjëra nuk është gjithmonë. Και φέρνω ένα παράδειγμα. Καιρός είναι να αποκτήνεις και καιρός να ιατρεύσεις. Dhe thotë rreshti I tretë është një kohë për të vrarë dhe një kohë për të shëruar. Χτυπάμε έναν άνθρωπο και τον πληγώνουμε.
Për shembull, ndokush mund të shkojë te një njeri që ta plagosi. Είτε του ρίχνουμε με ξύλο και του κάνουμε κάποια πληγή, είτε με κάποιο λόγο όμως μπορεί να τον πληγώσουμε. Mund ta plagosësh tipin duke e goditur për shembull me një dru ose mund ta godasësh edhe me fjalë aq më tepër. Είναι στο χέρι μας τι θα κάνουμε. Është në dorën tonë se çfarë mund të bëjmë. Και μας δίνεται αυτός ο χρόνος. Dhe na jepet kjo kohë për ta bërë këtë gjë. Προσέχτε αδερφοί μου, αυτό το χρόνο δεν τον έχουμε πάντοτε. Të kemi kujdes vëllezër, sepse këtë kohë nuk e kemi sa herë. Παράδειγμα, Për shembull, όταν συλλάβανε τον Ιησού μας Χριστό, kur e kapën Zotin ton Jezu Krisht, λέει ο Πιλάτος, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω. i thot Pilati, i drejtohet Pilati Jezusit, nuk e diti që un kam pushtet të liroj dhe të kryqëzoj ose të kryqëzoj. Ο Κύριος μας του λέει, δεν θα έχεις καμιά εξουσία αν δεν την έδινε άνωθεν ο Κύριος. Zoti i thot nuk do ta kesh, nuk do ta kishe këtë pushtet nëse nuk do të ishte dhënë prej së larti, prej Perëndisë. Και είπε, αυτή είναι, είπε εκεί στους Φαρισαίους, αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους. U thot, u drejtohet në një moment tjetër, kjo është fariseve, kjo është ora e errësirës, ora e pushtetit tuaj. Δηλαδή τους δόθηκε η εξουσία να έχουν στα χέρια τους τον Ιησού Χριστό. Do më thënë ju dha pushteti që t'i drejtohen Krishtit kështu, të veprojnë ndaj Krishtit. Και τους δόθηκε δικαίωμα και θα το κάνουν. Dhe ju dha e drejta për ta bërë, do më thënë për të vepruar kundër Krishtit dhe e bën. Μαζεύτηκε και όλο το συνέδριο U mblodh gjithë Sinedri και λέει, σε ορκίζομαι, του λέει ο Καϊάφας, σεις ο Υιός του Ευλογητού. I thot Kajafa, na thuaj tani, ti je biri i Perëndisë. Ο Κύριος μας δεν μπορούσε να πει ψέματα αφού ήταν ο γιος του Ευλογητού. Zoti ju nuk mund të thoshte gënjeshtra, përderisa ishte biri i Perëndisë. Λέει, εσύ το είπες. Dhe i thot, po ti e thua. Προσέχτε τώρα, έχουν εξουσία. Kini kujdes tani, kanë pushtet. Αυτή είναι η εξουσία του σκότους. Ky ishte pushteti i errësirës. Δόθηκε εξουσία στον άνθρωπο Ju dha mundësia, να κρίνει ακόμα και τον Ιησού μας Χριστό. ju dha mundësia njeriut që të gjykojë akoma më tepër dhe birin e Perëndisë. Και λέει ο Πιλάτος, δεν έχουμε ανάγκη πια από μάρτυρες. Dhe thot Pilati, ne s'kemi nevojë më për asnjë dëshmitar tjetër. Αυτό που είπε δεν είναι τι να το σκοτώσουμε. Jo që tha me gojën e tij, nuk është që duhet ta gjykojmë, ta kryqëzojmë. Και όλοι μαζί πήραν μια θέση. Dhe të gjithë ata morën një vendim. Ένοχος θανάτου είναι. I denjë për vdekje është ky njeri. Τους δόθηκε αυτή η εξουσία. Ju dha ky pushtet. Δεν ξαναδόθηκε, ούτε θα ξαναδοθεί εξουσία ποτέ στον άνθρωπο να κρίνει τον Ιησού μας Χριστό. Nuk do të jepet me asnjëherë mundësia njeriut, vëllezër dhe motra, për të gjykuar me Krishtin. Αυτή ήταν η ώρα που τους δόθηκε η εξουσία. Vetëm ajo ishte ora, koha në cilën ju dha ky pushtet. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποίησαν αυτή την εξουσία που τους δόθηκε. Tema është se si e përdorën atë pushtet që ju dha prej së larti. Είπαν ένοχος θανάτου είναι. Thanë e vendosën në fund që ky është i denjë për vdekje ky njeri. Και το σταύρωσαν τον Κυριό μας. Dhe e kryqëzuan Jezus Krishtin Zotin tonë. Και ο Θεός του επέτρεψε να γίνει μέχρι τέλους αυτό το έργο. Dhe Perëndia ati lejoi që të bëhet kjo gjë deri në fund. Βέβαια δεν μπορούσε να το κρατήσει ο Άδης γιατί ο Κύριος μας δεν είχε καμιά αμαρτία. Adesi, siç e kemi ne këtu, nuk mundi ta mbajë Jezusin Zotin ton, sepse nuk kishte bërë asnjë mëkat, as me vepra, as me fjalë. Γι' αυτό και ο Κύριος μας αναστήθηκε. Për këtë arsye Zoti ynë Jezu Krisht u ringjall.
Εκείνοι όμως έκαναν αυτό που ήθελαν, που τους δόθηκε η εξουσία. Ata pra farisein ka i dha pushteti. Και μας λέει τώρα, η Γραφή, Dhe na thot tani fjalë e Zotit, μόλις ανασταίνει το Ιησούς μας Χριστός, sa ringjalli Zoti ynë Jezu Krisht, λέει τώρα ο Κύριος μας, εδόθηκε σε μένα πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. thot Zoti ynë Jezu Krisht, mu dha mua çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Δεν μπορεί πλέον κανείς να ξανακρίνει τον Κύριο μας. Askush nuk mundet tani tashme të gjykojë Jezusin Zotin ton, Αλλά αυτός θα κρίνει πλέον τους πάντες. por ai tashme e tuti domethënë në mbas momentit që u ringjall do gjykojë të gjithë njerëzit pa përjashtim. Και λέει ο Απόστολος Παύλος Dhe thot apostulli Paul ότι θα κρίνει, όταν ήταν στο κήρυγμά του εδώ στην Αθήνα είπε, kur ishte në Athinë, apostulli Paul tha ότι ο Θεός θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη që Zoti ynë Jezu Krisht do gjykojë gjithë botën me drejtësi, διανδρός τον οποίον έκλειξε nëpërmjet një njeriu të cilin ai e zgjodhi και έδωσε βεβαίωση για αυτό το πρόσωπο, dhe dha siguri për këtë njeri, τον ανέστησε από τους νεκρούς. e ringjalli prej së vdekurish. Ο Χριστός μας τώρα θα κρίνει όλο το σύμπαν πλέον. Pra Krishti Zoti ynë do gjykojë të gjithë tokën, gjithë Θα njerëzit. κάνει κρίση πιστών, απίστων, αγγέλων, Do gjykojë besimtar, jo besimtar, engjëj. Όμως σας έφερα αυτό το παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι έχουμε εξουσία να κάνουμε κάποια πράγματα. U asolla këtë shembull vëllezër që të kuptojmë edhe neve na është dhënë pushteti që të bëjmë disa gjëra. Από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι που να πεθάνουμε, είναι η εξουσία στο χέρι μας. Ne, nga momenti që u lindëm edhe deri sa do vijë ora që do ikim nga kjo tokë është pushteti i orës son. Και μας δίνεται ευκαιρία Dhe na jepet mundësia να κάνουμε κάποια πράγματα. bëjmë disa gjëra. Είναι, λέει, μέσα σε αυτό το χρόνο που ζούμε, είναι καιρός να καταστρέψουμε και είναι καιρός να οικοδομήσουμε. Brenda kësaj kohe që rrojmë, thotë rreshti i tretë është një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar. Μπορούμε να κάνουμε ζημιά στο έργο του Κυρίου Mundet që të sillim probleme në veprën e Zotit ή να φέρουμε ευλογίες στο έργο του Κυρίου. ose të sillim bekim në veprën e Zotit. Όταν υπηρετήσουμε σωστά, οικοδομούμε. Kur shërbejmë saktësisht sipas fjalës së Zotit, ndërtojmë. Όταν όμως δεν υπηρετούμε σωστά, φέρνουμε στεναχώρια, γκρεμίζουμε. Kur nuk ndërtojmë ashtu sikur se thot fjalë e Zotit, atëherë shkatërrojmë. Επίσης, είναι καιρός, λέει, που μας δίνει ο Κύριος ευκαιρία να κλάψουμε και να γελάσουμε. Te rreshti 4, vëllezër, thotë është na jepet mundësia për një kohë për të qarë dhe një kohë për të qeshur. Έρχονται δηλαδή ημέρες που μπορούμε να μας έδωσε χαρά ο Κύριος και χαιρόμαστε. Ka momente për shembull që Zoti na jep gëzim dhe gëzojmë për këtë gjë. Η Γραφή λέει χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Fjala e Zotit thot gëzoni me ata që gëzojnë dhe qani me ata që qajnë. Όταν ο άλλος πονάει, πάμε και εμείς και κλαίμε. Pami që emis, Και κλαίμε όταν έχει ένα θάνατο, ένα θρήνο στην οικογένειά του. Πονάει. kur tjetri dhem për shembull ka një problem shumë të madh, mund të ketë një vdekje, atëherë dhe ne qajmë bashkë me të, dhembim bashkë me të. Pra vëllezër, jemi te Predikusit kapitulli 3, për ata që nuk e dinë. Είναι καιρός που κάποιοι έχουν πένθος και κάποιοι χορεύουν. Është një kohë që disa kërcejnë edhe disa mbajnë zi.
Είναι καιρός λοιπόν που κάποιος μπορεί να μαζεύει λίθους και να σκορπίζει λίθους. Është një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur gurët. Εμείς είμαστε πέτρες ζωντανές τώρα Ne jemi gurë të gjallë tashmë vëllezër και οικοδομούμε το ναό του Κυρίου. dhe ndërtojmë tempullin e Perëndisë. Είναι λοιπόν καιρός που μπορούμε να μαζεύουμε ψυχές και να σκορπίζουμε ψυχές. Që të mbledhim shpirtra ose i na skorpismë psikes. Ose të shpërndajmë shpirtra. Από εμάς εξαρτάται. Nga neve varet kjo gjë. Δεν θα έρθει ο Κύριος κατευθείαν να μας δώσει μία πάνω στο κεφάλι. Nuk do vi Zoti që të na japi një në kokë, të na godasi. Μας αφήνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Na le të lirë që të bëjmë atë që duam neve të bëjmë. Είναι καιρός, λέει, να αγκαλιαστούμε Është një kohë për të përqafuar και καιρός να απομακρυνθούμε μεταξύ μας. ose një kohë që të largohemi nga njëri tjetri. Δηλαδή να κάνουμε τις σχέσεις μας κοντινές Do të them për shembull, ose lidhjen tonë ta bëjmë shumë të ngushtë ose të largohemi nga njëri tjetri. Γι' αυτό και βλέπετε με κάποιους ανθρώπους πηγαίνουμε όλο και πιο κοντά και με κάποιους άλλους Për këtë απομακρυνόμαστε. arsye shikojmë për shembull që me disa njerëz shkojmë shumë akoma më afër, ndërsa me disa të tjerë largohemi akoma më shumë. Είναι δική μας η εκλογή, κάναμε το σωστό. Është zgjedhja jonë vëllezër, bëjmë gjën e duhur. Είναι καιρός, λέει, του να αποκτήσουμε κάποια πράγματα, δηλαδή αποκτάμε, παραδείγματος χάρη, ένα αυτοκίνητο, είναι καιρός να το τρακάρουμε και να το χάσουμε. Është një kohë, thotë tu, të rishti jashtë për të kërkuar për shembull diçka, bie fjala kërkojmë për shembull të blejmë një makinë, por mund të jetë edhe një kohë që mund ta humbasim, mund të përplasim makinën edhe e humbasim. Έτσι μπορεί να αποκτήσουμε και πνευματικά και υλικά πράγματα. Mund të kërkojmë dhe të grumbullojmë edhe gjëra toksore ose gjëra frymore, αλλά και να τα χάσουμε. por ekziston edhe mundësia që t'i humbasim. Εδώ είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Κύριος μας δίνει δικαίωμα σαν οικογένειες πρώτα απ' όλα να κάνουμε παιδιά. Edhe këtu është edhe mundësia të themi diçka vëllezër që na jepet tërë mundësia neve që jemi të martuar që të bëjmë fëmijë. Και αν τα παιδιά μας τα πάμε στον Κύριο και μείνουν, έχουμε αποκτήσει μια πολύ σπουδαία, έχουμε κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο. Nëse neve për shembull, kur Zoti na jep, na fal fëmijët, edhe i kemi kujdes, edhe i ruajmë edhe i çojmë te Zoti, atëre kemi bërë diçka domethënë shumë të mirë për veprën e Zotit. Πολλές φορές οι γυναίκες δεν παντρεύονται ή δεν κάνουν παιδιά, κάνουν ένα μόνο παιδί γιατί θέλουν να κάνουν καριέρα. Shpesh herë për shembull ka disa gra që mundet që të bëjnë vetëm një fëmijë, jo më shumë. Ka disa të tjera për shembull që mendojnë në zemrën e tyre që nuk duhet të martohen, nuk duhet të bëjnë fëmijë sepse duan të t'i kushtojnë karrierës. Δικαίωμά τους είναι να το κάνουν. Është drejta e tyre dhe kjo gjë të mendojnë kështu. Το θέμα είναι η καριέρα μετά από λίγο θα τελειώσει. Vërteta është vëllezër që karriera mbas pak do mbaroj. Ο προορισμός όμως της γυναίκας είναι να φέρει ανθρώπους στον κόσμο και να τους πάει στο Χριστό. Qëllimi i gruas, vëllezër e motra, është që të bëjë fëmijë, edhe të ketë kujdes për fëmijët edhe fëmijët i çojë drejt Krishtit. Η μία λοιπόν έβγαλε πολλά λεφτά, είχε ένα μεγάλο όνομα σε αυτόν τον κόσμο γιατί ήταν σε μια καλή εταιρεία. Një grua e cila punonte në një kompani të madhe, bëri shumë para, shumë pasuri. Και η άλλη έκανε 3 παιδιά και τα πήγε στον Κύριο. Ndërsa tjetra bëri 3 fëmijë edhe i çojnë në Zotin. Αυτά που έκανε η μία θα μείνουν στον κόσμο αυτό κάτω και δεν τα ξαναθυμόμαστε ποτέ. Ja ti gjinika ti proti les? Ναι. Atë një që bëri ajo gruaja i iku në botë dhe nuk mundim ta mbledhim më. Και η γυναίκα η δεύτερη έκανε 3 παιδιά, τα πήγε στον Κύριο. Αυτά θα είναι στους αιώνας των αιώνων κοντά στον Κύριο. Ndërsa gruaja e dytë bëri 3 fëmijë, u kujdes për ta, i çojnë në Zotin dhe do ketë një shpërblim të madh në përjetësi në qiell. Ποιος κέρδισε? Kush fitojnë nga këto dyja? Η επιλογή όμως είναι δική μας. Δεν μας αναγκάζει ο Κύριος να μας πει κάνε αυτό ή κάνε το άλλο. Zgjedhja është e jona vëllezër, nuk na detyron Zoti bëj këtë apo bëj atë gjë.
Είναι καιρός, λέει, να αποκτήσουμε πράγματα και καιρός να χάσουμε πράγματα. Është një kohë për të ruajtur gjëra dhe një kohë për të prishur gjëra. Καιρός, λέει, του σχίζει και καιρός του ράπτει. Është Reshi 7 thot një kohë për të grisur dhe një kohë për të qepur. Χαλάμε σχέσεις, φτιάχνουμε σχέσεις. Prishim marrëdhënie, shoqëri apo rregullojmë shoqëri. Καιρός τώρα πρέπει να αγαπήσουμε, Është një kohë që tani duhet të duam, αλλά είναι καιρός που αν θέλω μπορώ να μισήσω. por është edhe një kohë që nëse ti do, sipas zgjedhjes që bën, mund edhe të urresh. Δεν θα μου πει ο Κύριος γιατί μίσησες. Nuk do më thoj Zoti pse urreve. Κάνε ό,τι θέλεις, λέει. Bëj çfarë të duar, domethënë. Είναι καιρός του πολέμου και καιρός της ειρήνης. Është një kohë për luftën edhe një kohë për paqen. Είναι καιρός που τσακώνεσαι εύκολα και που σταματάς τον τσακωμό. Është një kohë që mund të zihesh kollaj, por është edhe një kohë që mund të kesh paqe në zemër. Του λέει μια λέξη κάποιος και αρπάζεσαι και τσακώνεστε. Dikush mund të thojë një fjalë dhe nxehesh kaq shpejt sa fillon pastaj edhe zihesh. Ενώ ο άλλος δεν έδωσε σημασία και δεν τσακώθηκε. Ndërsa një tjetër, pavarësisht se dikush i tha diçka, nuk i dha rëndësi, mbajti paqen në zemrën e tij. Αυτή είναι απόφαση που παίρνει ο καθένας. Ky është vendimi që merr gjithsecili prej nesh, vëllezër, në situata të ndryshme. Το θέμα είναι ποιος πήρε τη σωστή απόφαση στην κάθε περίπτωση. Çështja është, vëllezër, se çfarë vendimi mori gjithsecili prej nesh në situatën që i doli përpara. Αυτό θέλω να το προσέξουμε πολύ, αδερφοί. Këtë duhet që të kujdesemi shumë, vëllezër e motra, për këtë çështje, Γιατί ανοίγεται μπροστά μας ένας χρόνος τώρα. sepse tani që këtë jetutje, domethënë sot është data 1, hapet përpara nesh një vit i ri, një vit përpara. Και είναι έχουμε μπροστά μας δηλαδή μια λευκή σελίδα. Levki Selida? Ναι, μια λευκή σελίδα, ένα χαρτί Kemi λευκό. përpara nesh për shembull një fletë të bardhë, vëllezër. Και κάθε μέρα αυτό που κάνουμε γράφουμε κάτι πάνω. Dhe sa herë ajo që mund të bëjmë atij është që gjithmonë shkruajmë. Σήμερα αγάπησα. Sot desha, dashurova. Άλλος γράφει σήμερα μίσησα. Dikush tjetër mund të shkruajë sot urreva. Ο ένας γράφει σήμερα σύναξα λίθους. Dikush mund të thojë për shembull sot mblodha gur. Έφερα μια ψυχή στον Κύριο. Mblodha, more një shpirt dhe solla në Zotin. Ο άλλος γράφει σήμερα σκανδάλισα μια ψυχή. Një tjetër mund të shkruajë sot skandalizova një shpirt. Τα γράφουμε όλοι μας κάθε μέρα. Të gjitha shkruajnë, domethënë çdo ditë. Και επίσης λέει ο άνθρωπος έχει την ευκαιρία να δουλέψει πάνω στον κόσμο. Gjithashtu na thot fjalë e Zotit këtu që njeriu i jepet mundësia që të punojë në këtë botë. Και αυτό το έδωσε ο Κύριος για να μοχθούμε για αυτό το πράγμα. Jana? Να έχουμε δηλαδή, να προσπαθούμε πάνω σε αυτό. Pra që na jepet mundësia gjithsecili prej nesh të punojë në këtë botë, gjatë gjithë kohës. Και η εργασία μας τρώει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Dhe puna që neve bën gjithsecili ha një kohë goxha, domethënë, gjatë tërë kësaj jete. Εργαζόμαστε μόνο για τα υλικά πράγματα ή και για τα πνευματικά. Punojmë vetëm për gjërat tokësore apo duhet të punojmë edhe për gjërat frymore, vëllezër? Εργαζόμαστε μόνο για την σάρκα ή και για την ψυχή που ζει αιώνια. Punojmë vetëm për këtë miq, vëllezër, apo edhe për shpirtin që do jetoj përjetësisht? Η σάρκα ζει λίγο, αλλά το πνεύμα θα ζήσει αιώνια. Mishi ynë në cilin ne jetojmë, do jetojmë pak, ndërsa shpirti do jetojë në përjetësi. Και λέει στο 11 εδάφιο, τα πάντα λέει τα έκανε καλά ο Κύριος. Te rreshti 11 thot fjalë e Zotit, ai e ka bërë çdo gjë të bukur në kohën e vet. Και έβαλε τον άνθρωπο μέσα σε αυτόν τον κόσμο με αυτές τις συνθήκες. Dhe ka vënë dhe vuri njeriu në mes kësaj bote me këto tipare që ka. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξιχνιάσει τι θέλει να κάνει ο Κύριος με αυτό, δεν μπορεί να το καταλάβει. Por njeriu thotë nuk mundet, domethënë që ta kuptoj veprën e Zotit që ka bërë nga fillimi deri në fund.
Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος να καταλάβει ποιο είναι το έργο του Θεού, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Mundohet njeriu që të kuptojë veprën e Zotit, por nuk mundet ta kuptojë. Κάποια πράγματα τα καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε όμως να ξέρουμε τα πάντα. Disa gjëra i kuptojmë vëllezër, por që nuk mundemi të gjitha gjërat që ti kuptojmë. Γιατί όπως είπαμε είμαστε περαστικοί και ζούμε μικρό χρονικό διάστημα. Sepse tham jemi kalimtar dhe jetojmë në një kohë shumë të shkurtër. Σκεφτείτε μέσα στην αιωνιότητα, τα 70-80 χρόνια που ζούμε είναι τίποτα. Mendoni vëllezër përballë përjetësisë, ato 70-80 vjet që ne jetojmë nuk janë asnjë. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κάποια πράγματα. Dhe në këtë periudhë kohore që neve jetojmë, na jepet mundësia që të merrem me disa gjëra. Γι' αυτό και το πρώτο που δημιούργησε ο Κύριος Për këtë arsye dhe gjë e parë që krijoi Zoti Perëndia, όταν αποφάσισε να στείλει τον Ιησού μας Χριστό στη γη, kur vendosi që të dërgoi birin e tij Jezusin në tokë, αποφάσισε να φτιάξει αυτή τη γη και τον άνθρωπο. Vendosi që të krijoi tokën për njeriu. Το πρώτο που έφτιαξε ο Θεός ήταν ο χρόνος. Gjën e parë që krijoi Perëndia vëllezër ishte koha. Γιατί ο Θεός είναι αιώνιος. Sepse Zoti është përjetësisht. Δεν επηρεάζεται, δεν ζει δηλαδή λίγα χρόνια ώστε να έχει πρόβλημα τι θα κάνει σε αυτό το χρόνο. Nuk është se Zoti jeton pa kohë dhe se çfarë do bëj pastaj në këtë pa kohë që do jetoj. Και έφτιαξε τους αιώνες. Οι αιώνες είναι μια μεγάλη χρονική περίοδο μέσα στην οποία γίνονται κάποια πράγματα. Për këtë arsye krijoi kohërat, domethënë janë kaq të gjata saqë brenda kësaj periudhe shumë të gjatë do ndodhin disa gjëra. Εμείς λέμε περίπου ένας αιώνας 100 χρόνια. Neve themi për shembull një brez 100 vjet. Γιατί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Είναι μια περίοδο δηλαδή που ζει ένας άνθρωπος περίπου. Sepse brenda kësaj periudhe mendojmë se do bëjmë disa gjëra. Δεν φτάνουν πολύ στα 100, αλλά τέλος πάντων όσοι φτάσουν. Nuk mjaftojnë domethënë të gjitha, por që kaq është një brez. Κάποιοι περνάνε και λίγο. Kapjes? Κάποιοι περνάνε και λίγο λέω το 100. Kaq domethënë është ajo mosha si thon kufitare e njeriu, por dikush mund të kalojë çik më tepër. Ο χρόνος όμως αυτός αδερφοί μέσα στην αιωνιότητα είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Kjo kohë për shembull që neve jetojmë përballë përjetësisë nuk është asnjë. Και είναι πολύ μικρός. Dhe është shumë e vogël. Εμείς νομίζουμε ότι είναι πολύ μεγάλος. Ne mendojmë se është shumë e gjatë koha që ne jetojmë. Όμως δεν είναι καθόλου μεγάλος, είναι πολύ μικρός. Por që vëllezër është shumë e vogël, nuk është shumë e madhe. Και θέλω τώρα να πάμε στην Εφεσίους επιστολή και μετά στην Κολοσσαείς να διαβάσουμε 2 εδάφια. Do desha tani vëllezër e mbyllim këtu dhe kalojmë çik tek Efesianëve dhe pastaj tek Kolosianëve, 2 vargje do desha të lexoj. Πρώτα απ' όλα Εφεσίους το 5 κεφάλαιο. Më përpara kalojmë tek kapitulli 5 tek Efesianëve. Και διαβάστε από το 14. Lexojmë nga 14 μέχρι το 20. Nga 14 deri te 20. Pra Efesianëve vëllezër, kapitulli 5 nga 14 deri te 20. Prandaj shkrimi thotë, zgjohu ti që fle dhe ringjallu prej së vdekuris dhe Krishti do të shëndrisë mbi ty. Kujdesuni pra që të esni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit, duke e shfrytzuar kohën sepse ditët janë të mbrapshta. Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit dhe mos u deni me verë në të cilën ka shturje, por mbushuni me frym, duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymore, duke kënduar dhe duke lavdruar Zotin në zemrat tuaja. Amin. Amin. Εδώ αδερφοί μας λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος κοιμάται, γιατί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μας το περνάμε στον ύπνο. Këtu vëllezër thot për njeriu i cili fle, sepse njeriu gjatë tërë kohës së tij, domethënë një pjesë të madhe të kohës së tij e kalon në gjumë. Όταν λέμε ζούμε
100 χρόνια, Për shembull, kur themi jetojmë 100 vjeç, πρέπει να ξέρουμε ότι το 1 τρίτο από αυτά, δηλαδή τα 33 χρόνια, kjo do, είναι ύπνος 8 ώρες την ημέρα περίπου. kjo do të thotë që 1/3 e kohës, për shembull gati 30-33 vjet i përkasin gjumjet. Έτσι, να καταλάβουμε ότι ο χρόνος είναι λίγος που έχουμε. E them këtë gjë që të kuptoj gjithsecili prej nesh që koha është shumë e pakët. Και στον υπόλοιπο χρόνο εργαζόμαστε και απολαμβάνουμε τον κόσμο αυτό. Dhe në pjesën tjetër të kohës së ngelit, pastaj jetojmë në këtë botë. Merrim me Πολλές φορές gjërat tona. εργαζόμαστε πολύ παραπάνω, πολλές ώρες, Shpeshherë punojmë shumë kohë, και η απόλαυση και στον κόσμο αυτό είναι πολύ μικρή. të jetuarit, domethënë në këtë botë, për këtë arsye tham që është shumë e vogël. Εδώ λέει τώρα να σηκωθούμε, αυτός εδώ μιλάει τώρα για τον άνθρωπο που κοιμάται πνευματικά τώρα, Këtu vëllezër te rishti 14 flet për njeriu i cili fle nga ana frymore. και λέει σήκω πάνω το κρεβάτι σου και θα σε Zgjoti φωτίσει ο Θεός. zgjoti që flet, domethënë nga krevati yt dhe do të ndriçojë, do shtrris Krishti mbi ty. Να σηκωθούμε δηλαδή αυτό το καινούριο χρόνο τώρα Të και να πούμε ngrihemi tani Κύριε φώτισε në μας, këtë kohë të re, në këtë vit të ri tani, që και να πούμε Κύριε φώτισε μας. dhe t'i themi Zoti, ndriçoj mendjet tona. Πώς να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μας ώστε να συνάξουμε, να μην σκορπίσουμε, Si domethënë që si ta shfrytëzojmë sa më shumë kohën që të mbledhim për Zotin, të punojmë për Zotin. και μόλις σηκωθούμε και πάμε μπροστά στον Κύριο θα μας φωτίσει ο Κύριος. Dhe si të çohemi dhe të dalim përpara Zotit, do në ndriçojë Zoti. Θα δώσει δηλαδή στον καθένα Do japi të τη gjithsesi për φώτιση nesh την οποία χρειάζεται. atë për cilën ne kemi nevojë. Και λέει εδώ πέρα, Thot më poshtë, προσέχετε λοιπόν πώς να περπατάτε ακριβώς. kujdesuni domethënë se si të esni ashtu sikurse duhet saktësisht. Λέει, να μην είμαστε άσοφοι, αλλά να είμαστε σοφοί. Mos të jemi si të marrët, por të jemi si të mençurit. Ποια είναι τώρα η σοφία? Cila është dituria për të cilën flet Zoti? Λέει, να εξαγοράσουμε τον καιρό γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Pra sofia është që të blejmë kohën, ta shfrytëzojmë kohën siç duhet sepse ditët janë të mbrapshta. Δηλαδή, αυτός ο χρόνος που ανοίγεται μπροστά μας, Domethënë kjo kohë që është përpara nesh, να δούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. të shikojmë të kemi kujdes se si do ta përdorim me metodën më të mirë. Ώστε, όπως διαβάσαμε πριν, στην εξουσία που μας δίνει ο Κύριος, Që siç e lexuam më përpara në pushtetin që na ka dhënë Zoti, γιατί μας δίνει μια εξουσία, τι να κάνουμε. sepse na jep mundësinë se çfarë duhet të bëjmë, si duhet të veprojmë. Και αυτή η εξουσία είναι δική μας επιλογή, δεν είναι επιλογή άλλου. Dhe ky pushtet është i joni personal, nuk është i tjetrit. Εάν θέλεις, φεύγεις ή πας στην αμαρτία. Në qoftë se ti do, mund të shkosh në mëkat. Αν θέλεις, πας και σκορπάς τη ζωή σου σε άλλα πράγματα. Mundesh për shkak nëse ti do, mund ta shfrytëzosh kohën edhe jetën tënde për gjërat e kësaj bote. Η σοφία όμως τώρα είναι να προσκοληθούμε στον Κύριο. Dituria për të na flet Zoti është vëllezër që të ngjitemi pas Zotit. Και ακούστε τι λέει στο 16 εδάφιο. Dhe shikoni vëllezër se çfarë thotë rishti 6. Να εξαγοράσουμε τον καιρό γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Duke e bler, duke shfrytzuar kohën sepse ditët janë të mbrapshta. Αυτό πάει να πει ότι το χρόνο μας που έχουμε Kjo do të thotë që kohën në të cilën kemi përpara, πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε σωστά. duhet që ta shfrytëzojmë siç duhet. Να μην τον πουλήσουμε σε πράγματα που δεν έχουν αξία, Të mos ta shesim për gjëra të cilën nuk kanë vlerë, αλλά να αγοράσουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε χρόνο παραπάνω por që të kemi kohë më shumë σε πράγματα που έχουν αξία. për gjëra të cilët kanë vlerë për neve para Zotit. Και ποια είναι τα πράγματα που έχουν τη μεγάλη αξία?
Dhe cilët janë këto gjëra për të cilët flasim dhe themi janë të çmuara? Ό,τι κάνουμε για τον Κύριο, αδερφοί μου, τίποτα άλλο. Çfarëdo që bëjmë për Zotin vëllezër, kjo është e rëndësishme. Όλα τα άλλα θα μείνουν εδώ πέρα. Të gjitha të tjera do ngelen këtu në tokë. Κοπιάζουμε, Lodhemi, φτιάχνουμε, βγάζουμε ένα αυτοκίνητο. blejmë një makinë, Κάποιοι καταφέρουν να φτιάξουν και ένα σπίτι, εγώ δεν το κατάφερα βέβαια, αλλά κάποιοι άλλοι τα καταφέρουν. disa u munduan i arritën të blejnë apo të bëjnë shtëpi, unë për veten nuk munda të bëj dot një shtëpi. Φτιάχνουν λοιπόν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Munden të rregullojnë çfarë të duan njerëzit apo neve. Δεν είναι κακό αυτό να το φτιάξεις, Nuk e them se kjo është e keqe që mund të rregullojmë diçka αλλά për θα vete, μείνει κάτω. por që do ngelet këtu poshtë në tokë. Εάν όμως φτιάξουμε πράγματα που μένουν στον αιώνα, θα Në μείνει qoftë se πάντοτε. ne rregullojmë gjëra të cilët do ngelen në përjetësi, Θα μείνουν πάντοτε αυτά τα έργα. do ngelen përgjithmonë këto vëllezër. Ποια είναι αυτά? Cilët janë këto? Να φέρουμε ψυχές στον Κύριο, Të sjellim shpirtra në Zotin, να οικοδομήσουμε τους αδερφούς, të ndërtojmë vëllezërit, να υπηρετήσουμε τους αδερφούς të shërbejmë vëllezërve και εκείνη την ημέρα ο Κύριος θα μας δώσει το μισθό μας. dhe atë ditë Zoti do t'i japi gjithsecilit shpërblimin e vet. Ξέρετε κάτι άλλο εσείς που να μείνει αιώνια? Dini juve ndonjë diçka tjetër që do ngelet përjetësisht? Αδερφοί μου, πρέπει οπωσδήποτε τις οικογένειές μας να πάμε στον Κύριο. Vëllezër, patjetër duhet që familjet tona t'i çojmë në Zotin, Να πάμε στον Κύριο και άλλους ανθρώπους të çojmë në Zotin edhe shpirtra të tjerë, ή να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους να μπουν και αυτοί στη Βασιλεία των Ουρανών. ose të paktën të ndihmojmë edhe disa njerëz të tjerë për shembull që të futen në mbretërinë e qiellit. Σκεφτείτε ο Κύριος πόσο πολύ προσέχει τι κάνουμε. Merrni me mend për shembull Zoti se sa Που λέει ότι και ποτήριο ψυχρού ύδατος να δώσεις στο όνομα αδερφού, δεν θα χάσεις τον Pra πιστό. sa i kushton kujdes asaj që neve bëjmë, kur thotë në një moment që ai që jep një gotë ujë një tjetrit do marrë shpërblimin e vet. Εδώ λοιπόν λέει ότι ο σοφός άνθρωπος, ποιος είναι ο σοφός? Αυτός που εκμεταλλεύεται σωστά το χρόνο. Këtu thotë fjalë e Zotit për të mençurit. Kush është i mençuri? Ai i cili i shfryzon e çmon kohën. Δεν τον πουλάει το χρόνο δεξιά και αριστερά, αλλά βρίσκει τρόπο και βρίσκει χρόνο για τα αιώνια. Nuk është se e shet e përçmon kohën sa majta sa djathtës për gjërat e kësaj bote, po e çmon për gjërat frymore, domethënë për gjërat që ngelen përjetësi. Πολλές φορές έχουμε χρόνο για το κινητό, για διάφορα άλλα πράγματα του Kemi κόσμου. shpeshherë edhe shumë kohë bie fjala për telefonin, për gjërat e tjera të kësaj bote. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό μας τρώει το χρόνο μας. Dhe nuk e kuptojnë shpeshherë që këto gjëra na han shumë kohën. Άλλοι το ρίχνουν, θα φάμε, θα πιούμε, ωραία, θα μεθύσουμε κιόλας. Të tjerë e shfrytëzojnë kohën se do ham, do pim, do shijojmë këtë botë. Αυτές τις μέρες πήγανε και κάποιοι γλεντάνε, πιο πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ξημερώματα της πρωτοχρονιάς, γλεντάνε όλοι οι άνθρωποι. Këto ditë e dini shumë mirë, ditët e vitit të ri, njerëzit i kushtohen shumë të gëzojnë, të hanë, të pinë, të dehen. Εμείς βέβαια πάμε στην προσευχή. Ne sigurisht vëllezër që shkojmë në lutje. Όμως αδερφοί μου, είδατε τώρα εδώ σε ένα τουριστικό θέρετρο εκεί πάνω, κάηκαν τόσοι άνθρωποι. Por që pat edhe në njoftime, në lajme vëllezër, që disa edhe u dogjën nga këto gjëra që bënin. Είχαν πάει αυτοί να χαρούνε τον κόσμο αυτό. Kishin vajtur edhe ata që të gëzonin ashtu sikur se tërë njerëzit e tjerë. Αλλά δεν πέρασε δεύτερη μέρα του χρόνου, ούτε την πρώτη δεν απόλαυσαν. Por që nuk ju dha shumë mundësi, domethënë që të vazhdonin të jetonin. Όταν λέει να αγοράζουμε το χρόνο μας είναι να βρίσκουμε χρόνο να υπηρετούμε τον Κύριο και την Εκκλησία του Κυρίου. Kur thotë ta çmojmë kohën, do të thotë që
të gjejmë kohën për të punuar për veprën e Zotit. Γι' αυτό λέει μη γίνετε άφρονες. Për këtë arsye thot mos u bëni si të marrët pa mend. Ξέρετε τι πάει να πει αυτή η λέξη άφρονας? E dini se çfarë do thotë kjo fjalë, domethënë Δεν έχει το μυαλό μες στο κεφάλι του. nuk ka mendjen e tij në kokën e tij. Δεν σκέπτεται σωστά, σκέπτεται τρελά. Nuk mendohet saktësisht ashtu sikur se duhet, po mendon gabuar si një i çmendur. Σκέπτεται εντελώς λάθος. Mendon plotësisht gabim. Ο φρόνιμος σκέπτεται σωστά. Αυτό πάει να πει φρόνιμος. Ndërsa i mençuri mendon shumë sakt. Prandaj është Και εδώ πέρα χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις που έχουν σχέση με τις 5 μωρές παρθένες και τις 5 φρόνιμες. Këtu përmend disa fjalë nëse mbani mend me shëmbëtyrën e 5 të mençurave dhe 5 të marrave. Προσέχτε πώς συνδυάζει τη φρονιμάδα. Shikoni dhe keni kujdes se si e lidh domethënë ata që ka njeriu që ka mend. Τη συνδυάζει με τον άνθρωπο που πληρώνεται με πνεύμα Άγιο. E krahason me atë njeri i cili mbushet me frymën e shenjtë. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό το εδάφιο, αλλά τη συνδυάζει Nuk e di ne keni kujdesur këtë moment, e με krahason τον άνθρωπο που πληρώνεται πνεύμα Άγιο. me njeriun i cili mbushet me frymën e shenjtë. Να λαλείτε μεταπληρούστε δια του πνεύματος Thotë rreshti 18, mos u deni me verë me të cilën ka και shtuar. λαλείτε μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Por mbushuni me frymë shenjtë duke folur njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymore, Να ψαάδοντες λέει και ψάλλοντες με την καρδιά μας στον Κύριο. duke lavdëruar Zotin në zemrën tuaj, duke kënduar dhe duke lavdëruar. Και να δίνουμε την ευχαριστία πάντοτε στο Θεό και Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Duke falendëruar vazhdimisht për çdo gjë Perëndi dhe Atin në emër të Zotit ton Jezu Krisht. Για θυμηθείτε τις 10 παρθένες. Ja mendoni çik 10 virgjëreshat, Οι 5 μωρές δεν ήταν φρόνιμες, 5 të marrat nuk ishin të mençura, ήταν μωρές. nuk ishin të mençura. Οι φρόνιμες τι κάνανε? Πήρανε λάδι. Të mençura çfarë bën? Morën vajin me veten e tyre. Εδώ ξέρετε πώς χρησιμοποιεί το λάδι. E dini këtu se si e përdor fjalën e vajin. Λέει τη φρονιμάδα μας τη δίνει πάνω στο σημείο ότι πληρωνόμαστε με πνεύμα. Γι' αυτός είναι φρόνιμος άνθρωπος. Domethënë, e dini se kujt i drejtohet dhe thotë si njeri i mençur, ai i cili mbushet me frymën e shenjtë. Είδατε πόσο ωραίο είναι, πώς δένουν τα εδάφια της Γραφής. Pra e shikoni se sa bukur na përshkruan fjala e Perëndis tu na lidh vargjet me njëra tjetrën. Το ίδιο τώρα θα μας πει τα ίδια λόγια περίπου και στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Να το δούμε και εκεί. Pak a shumë të njëjtat fjalë do të na thojë Koloseanëve dhe të shikojmë disa vargje këtu. Προσέξτε τώρα εδώ ένα άλλο σημείο, πώς είμαστε φρόνιμοι. Keni kujdes një diçka tjetër. Këtu na tregon se si duhet jemi të mençur. Διαβάσετε από το 4 κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 7. Lexojmë atëherë vëllezërt e Kolosianëve nga kapitulli i 4, nga rreshti i 2 deri te rreshti i 7. Ngulmoni në të lutur, duke ndenjur zgjuar në të me falënderim, dhe duke u lutur në të një të kopë edhe për ne, që Perëndia të hapë edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cilët jam dhe i burgosur, në mënyrë që ta bëj të njohur duke folur siç duhet. Esi me urtësi ndaj të jashtëmve duke shfrytzuar kohën. Të folurit tuaj të jetë gjithnjë me hir, i ndrequr me krip, që të dini se si duhet t'i përgjigjeni gjithë secilit. Amin. Εδώ τώρα λέει πρώτα απ' όλα στη ζωή μας να προσέξουμε κάποια πράγματα. Këtu thot në jetën tonë të kemi kujdes për disa gjëra. Δικαιοσύνη στη δουλειά μας, Drejtësi në punën tonë, να μένουμε συνέχεια στην προσευχή και να αγρυπνούμε με ευχαριστία.
Të ngelemi gjithmonë në lutje dhe gjithmonë me falënderim, Όχι με γκρίνια, Κύριε, γιατί αυτό, γιατί το άλλο. Δεν είμαστε γκρινιάροι. jo me grindje përpara Zotit, Zot, pse këtë, pse tjetri më tha, Και να προσευχόμαστε στον Κύριο να τρέξει ο λόγος του, αδερφοί. dhe të lutemi vëllezër te Zoti që të na japi fjalën e tij, Να σωθούν άνθρωποι. që të shpëtojnë të tjerët. Αν δεν μπορούμε εμείς να τρέξουμε, τουλάχιστον να προσευχόμαστε για αυτούς που τρέχουν. Në qoftë se nuk mundemi, do të pak të lutemi për të tjerët, për ata që punojnë për veprën e Να Zotit. σηκώσει ο Κύριος τέτοιους ανθρώπους. Të ngrejë Zoti njerëz punëtor për këtë veprën e tij. Ο Παύλος λέει και για μένα να προσεύχεστε, Apostulli Pauli thotë edhe për mua të luteni, για να λαλήσω το μυστήριο του Ευαγγελίου όπως πρέπει να το μιλήσω. për të shpallur misterin e Krishtit ashtu sikurse duhet që të flas. Προσέχτε τώρα στο 5 εδάφιο. Keni kujdes vëllezër tani te rreshti 5. Να περπατάμε με φρόνηση προς τους έξω. Të ecni, domethënë me urtësi, me mençuri ndaj të jashtëmve. Ποια είναι η φρόνηση? Να εξαγοράζουμε τον καιρό. Kush është mençuria, urtësia këtu? Të shfrytëzojmë kohën. Μη πουλάμε το χρόνο μας σε πράγματα που δεν έχουν αξία. Mos të shesim kohën për gjëra që nuk kanë vlerë. Ο χρόνος δεν ξαναγυρίζει πίσω. Koha nuk kthehet më mbrapa. Αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα, μην πεις θα το κάνω άλλη μέρα. Atë që mundesh ta bësh sot, mos e thuaj do ta bëj herë tjetër. Υπηρέτησε τον Κύριο όσο μπορείς. Ti shërbesh Zotit sa më shumë të jetë e mundur, ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. që të lavdërohet Zoti kështu. Βλέπετε πόσο ωραία το λέει εδώ. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Shikoni sa bukur e thotë tu vëllezër te rreshti 5. Esni si të mençur, domethënë të urtë ndaj të jashtëmve, duke shfrytëzuar kohën. Δηλαδή, όταν μιλάω σε άλλους για τον Χριστό, κερδίζω από τη ζωή μου. Për shembull, kur u flas të tjerëve për Zotin, fitoj na jeta ime. Όταν συμπεριφέρομαι με σοφία και φέρω έναν άνθρωπο στο Χριστό, έχω κερδίσει πολλά πράγματα. Kur silem tamam si mençur, i urtë ndaj njerëzve dhe i sjell në Zotin, Zoti ka për të më dhënë dhurata të mëdha, domethënë. Ο καρπός έχει δύο πράγματα. Fruti ka dy gjëra. Είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου που είπαμε πριν να πληρωνόμαστε Πνεύμα Άγιο. Është fryti i frymës së shenjtë. Kjo ndodh atëherë kur Zoti na mbush me frymën e shenjtë. Και ο καρπός να φέρουμε ψυχές στον Κύριο. Dhe fryti i buzëve tona që të sjellim shpirtra në Zotin. Γιατί ο Κύριος θέλει να φέρουμε καρπό, αν δεν φέρουμε καρπό θα μας κόψει. Sepse Zoti do vëllezër që gjithë secili prej nesh të sjellë fryt, sepse nëse neve nuk japim fryt, do na presi. Ο στόχος είναι να φέρουμε καρπό. Qëllimi është që të sjellim shpirtra. Και δεν μπορούμε να φέρουμε καρπό αν βγούμε από την Άμπελο, πρέπει να είμαστε μέσα στο Χριστό για να φέρουμε καρπό. Dhe nuk mund të sjellim fryt domethënë sipas vetes tonë, sipas mendjes tonë, por që duhet jemi në Krishtin që të sjellim fryt. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε με όποιο τρόπο θέλουμε. Nuk mundemi që të punojmë me çfarëdo lloj mënyre që neve dëshirojmë. Εργαζόμαστε μέσα στο Χριστό. Punojmë brenda Krishtit. Μέσα στην Άμπελο. Brenda breshtit. Αλλιώς δεν μπορούμε να φέρουμε καρπό, θα ξεραθούμε. Ndryshe nuk mund të sjellim fryt, do thahemi ne. Και ο λόγος μας να είναι ηρτημένος, λέει, με αλάτι, να μιλάμε ωραία. Te rreshti 6 thotë të folurit tuaj, domethënë joni, të jetë gjithmonë me hir, shumë i mirë. Μην μιλάμε άσχημα, βία. Mos të flasim gjëra që nuk duhen, të ashpra, të shara, σκληρά, të ashpra, të ngurta, εκδικητικά. të padrejta, Όχι, αδερφοί, θα μιλάμε, duke gjykuar, ne? θα μιλάμε στους άλλους να καταλάβουν ότι έχουμε Χριστό. Të flasim në një mënyrë të tillë të tjerë që të kuptojnë që kemi Krishtin brenda nesh. Για να ξέρουμε, λέει, πώς
να αποκρινόμαστε σε κάθε άνθρωπο. Që të dini se si duhet të përgjigjeni gjithsecilit. Εδώ λοιπόν μας δίνει η Γραφή πώς να εξαγοράζουμε το χρόνο μας. Edhe një herë pra se si duhet të shfrytëzojmë kohën. Αυτός είναι φρόνιμος άνθρωπος τώρα. Ai që bën këtë gjë është një njeri i mençur. Ο οποίος κάνει δύο πράγματα. Që bën dy gjëra. Το πρώτο, πληρώνεται πνευμάγιο. Para mbushet me frymën e shenjtë. Και το δεύτερο, αγωνίζεται να φέρει ψυχές στον Κύριο. Edhe dyta, punon që të sjellë shpirtra në Zotin. Να φέρει δηλαδή γενικότερα οικοδομή στο έργο του Κυρίου, είτε μέσα είτε έξω, όπου και αν βρίσκεται. Të sjellë, domethënë në mënyrë të përgjithshme si brenda dhe jashtë, të sjellë shpirtra dhe të sillet ashtu sikurse duhet. Ο άνθρωπος δηλαδή αυτός οικοδομεί, δεν γκρεμίζει που διαβάσαμε πριν. Një njeri i tillë ndërton brenda në kishë përpara Zotit, nuk shkatërron. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Lavdi i emrit të Zotit, vëllezër. Αλληλούια, αμήν. Amin. Falenderojmë Zotin. Επειδή αδερφοί μου πέρασε αυτός ο χρόνος τώρα, ήρθε ένας καινούριος. Sepse vëllezër mbaroi edhe ky vit që kaloi dhe është një vit i ri. Να μας δώσει ο Κύριος τώρα σοφία, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι αυτή τη χρονιά. Na japi Zoti mençuri vëllezër, prandaj e nisa me këtë mësim për këtë vit të ri. Να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας. Και të shfrytëzojmë kohën vëllezër. Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει. Koha kalon shumë shpejt vëllezër, nuk e kuptojmë fare se si kalon. Έτσι, πριν από ένα χρόνο ήμουν εκεί, το Γενάρη. Φέτος πάλι θεωθώντας θα ξαναρθούμε. Për shembull, përpara një viti isha në Shqipëri dhe tani mendoj përsëri që të vi në fund të janarit. Είναι σαν εχθές, πέρασε ο χρόνος. Kjo kohë kur isha aty në Shqipëri ishte sikur të ishte dje, kaloi një vit ama. Ό,τι υποδομούμε μένει. Çfarëdo që ndërtojmë ngelet. Ό,τι γκρεμίζουμε αφαιρείται από την αιωνιότητα. Çfarëdo që shkatërrojmë, domethënë ikën nga mbretëria e qiellit. Να προσθέσουμε αδερφοί και να μην αφαιρέσουμε. Të shtojmë vëllezër dhe jo të heqim, dhe jo të shkatërrojmë. Γι' αυτό χρησιμοποιώ, τελειώνω με τη λέξη, ερμηνεύοντας τη λέξη εξαγοραζόμενη. Për këtë arsye e mbaroj domethënë me këtë fjalë që tham që ta çmojmë kohën. Εξαγοράζω σημαίνει βρίσκω τρόπο να κερδίσω παραπάνω χρόνο. Edhe një herë them, këtë që ta kuptojmë të tërë, mundohem të gjej kohë më tepër për ndërtim. Να κερδίσουμε χρόνο από όλα τα άλλα για την υπηρεσία του Κυρίου. Të fitojmë kohë nga të gjitha të tjerat që të jemi në shërbim të Zotit. Να πληρωνόμαστε πνευμάγιο και να οικοδομούμε τους έσω και τους έξω. Të mbushemi me frymën e shenjtë dhe të ndërtojmë si ata që janë jashtë edhe ata që janë brenda. Amin. Amin.